Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC ke NPP naram Rajer ngam uba bajok pingrum. Haba jubab ya ke jingken tho jong wei na ki MDC ke UDP. Ulaong ya uba bendu lanong ubadai UMDC Bashusi ha District Council ba unle homework haswaban keren ne penpau ha kiren san social media yok kakerto kella. Kumban shupen kan mau dangshen uba lanong ubadai nakaseng UDP ulaong baki MDC nakaseng NPP kila kershan yakarai jong kaki HADC halor ke MOU kabalasoy da ka sorkar Meghalaya bad Assam halor ki Henry Utili Kishnong ki badai haka first phase ban ailat ya ki hima bandaj ujor Henry habakren shakilat pathai khubor ki kren da kumwe. Ula kadawru baki Regional Committee ha West Khasi Hills lakli daka HSPDP ha ka jinglam khmad umentri sorkar ba renektan lengdok tongkhar ubadai u chairman bat kumjo u vice chairman naka UDP uba brolding nongsin Kabar ningkong ni Syam nga kerpat ni ramba berdiri ibai MDC basu C apa district council bai di bandali homework bahasa ben keren siki media nomor ba yok kertok kela ha kabar ningkong ni Syam nginpet ya ka regional committee apa West Khasi Hills district la head ya ka regional committee daka parti HSPDP badai Pak Renington Tongkhar, kumu chairman, vice chairman jongka regional committee West Khasi Hills district, Dewi minister jongka United Democratic Party, barang vice chairman bah dan kaneka regional committee. Tebat kai ka bah POE ya gitu kenya ki protes ki badan ki we ngala nong lightly kishnong apa West Khasi Hills, gitu ki protes ala nong kilong protes kepada pelakli ti jeliu bah apa ground ke pinsa syam ya ke reality ya ke jingshisha Henry ka West Khasi Hills district hi brok away ka first phase ke beningkong kalau ka jingmen toy ke bakrau bah yang ke West Khasi Hills district baling ong ya kane namar ba Tarabari sektor meno ke ba mumjudan apa Meghalaya Henry kane Tarabari sektor kadang adu khar khlai ki shnong gomot baro kane ka sektor kelaban po Meghalaya man beli kipet ka administrative convenience kumaj pun pau ke MDC constituency jonga ke MDC constituency ngaham do ko yu ka shnong ka kum kane ka MOU bad yakini bisa gini finyas ni balik awak kane namar ba hadin ba ladap yakni ke MOU kemud pilapet itu gila patai kebuar mensua ke surat PMGSY napo athya bari sho umshek katu ke surat borok kata kemud ke jela Asam kamsha mentai itu ka surat hari ngadap dak jingkemen hadin bangayak keren yang menteri ramba juga jela jongi so konrad sama labata yaki DC pat ulah keren lu yo counterpart jongu chief minister jong ke Assam ba ngidon kam menchnano yang ke surong ba hadien ba kitu kishnong kibala ketup aku ke MOU kim dispute shu namar bro kitu kishnong kibadon haki ngala badong kishnong mo nadu Athyabari Salpara Ranighat Malapara Maspara Umshek Niagalam, Rongthali, Madan Kilor, Khasi Sarwari, kita baru kisnong kumut menta, kimdan syuk ke dispute berke Assam. Te hadian baki lapet kumta DC jong West Khasi Hills uthoch ke DC jong Kamrup rural. Ngan saai ngan sepen EAP ke jing thoa. Hakaba nakalian jong DC jong ke West Khasi Hills district haka South jong April arja arpuar. Ula thought syau engineer apa West Khasi Hills district ba hadian bangilayah keren bat ke Assam nakalian jog Assam kala ai ke green signal ba kim tu kelar syu kan ke project bat pilala ban trade yang ke surat las labun pun senam kan ke surat orang ke bokongsan ni tu kisnau stu mar ba kala kasniu shisha kan long ka jinggur ku namar ba
hadin boy jinga keren jonga bat chief engineer jongka PMGSY ni dap da jingkeman ba kilari tenda yang kan ka project nginget ba kidon ki bedas ban shim yang project haka among ke ba 20 tam te kata ka dei ka wei ka ba ngasukwa ban pensyai bat ka badai bat ka West Khasi District. Shushu nakaliang uba pingrum ulay thu bahaka border committee jongka KHADC kilarai bansha ya hima banlet yang bishar nagabanta ke MOU namar bakila donpa ki kot kisla namar ka KHADC kamdon ki kot kisla dei tangki hima ki badon yaki te keniak pat akabai dei bat ka district council nyoi ba kila don kat tu kat ningot ki MDC ki balakan tho ya ke NPP kumba piang menia ba lai baji lai rai lam rish pho baji ni laya rai ko kumai kane ke ka ba yalam bakla yo pat ba na kentu yakine ki parlo ki bay dalang ka alliance bakinum de ban keren lamler syaki press syaki media ban yalam bakla yo pat ba namar ba hata tu ka komiti ki bangi syam Omdei bang mangi ki MDC juga NPP ngi persya ya no pakin yalet ya file ya ka kes andre ngi shimnya karai ba nginum ya ka kes lingba ka district council namar ka district council kamdan ka dansla kidi ki hima kidi ki traja ka ki badani ki kot kisla balai muncul lang da baro ki MDC ki badala ka bodo committee ba ya kata karai andre lapel pada press statement yo ipat ka kelada kumwe tengah kentu juri ki ba shwa bikin keren kumne kiriban dan husiar mangidon coalition bat ni ki NPP ni de single largest party menta ni aila ya pi bapin lead of coalition balai bangi buram bat kania kadai ke banga kentu ki ba shwa bikin pelaj ki media kiriban sotu ya ke kata ka jingshisha kata kadai nakalian jonga banga ban pensyai undai ba mangi ki kentok yang ba kita ki MDC kila dia ya kari rei ngang ong ki baro kini ki ba kentok yang ngin sampai ke nampak election result ajar pulai manu berdie kari lada kita ki ba jonga konstituensi jonga ki slow bangla dia kari ki beram kata kadai ka jingshisha hawai ki konstituensi ngamte rei konstituensi lajong ngatrai mapiki media pila mania ti jeliu ang nampak district council nampak kalan record department kidon ki MDC opposition ki bakran idri hadu kata ngamtip kila ale yang kuwi kalan record ilisnong ki badan boda lengate ya ka phase 2 nglapen kreat ya ba kuwi ko sino khasi kamdei banai cepo asam tinggal lampi sektor bat nga support bet bangin ya penbaik no pursa memar balai kala dia para lasan totally kisnam ladang nyimla bangin ya penbaik dunia menta kemud kandai ka jingtim yangi haki pateng ki banwan